Desconfia Rogério Lobato halo cobrança ilegal ba trabalhador hamutuk na em rihung rua. Nebe atuba serviço e Polândia. Trabalhador timroang nebe atuba serviço e Polândia exigem direito. Tamba desconfia Rogério Lobato ho Ricardo Neu. Nebe tina rua Liubacoto consegue loque agência honarang ili manu LDA. Hodi halo cobrança. Ba trabalhador timoroang sira hamutuk rihung rua. Hodi ba serviço e Polândia. Enquanto trabalhador sirene, cada ema ide hatama osa montante atu surua, mas beto agora lá e resultado, nune trabalhador hirak nei exige fali sirene direito, taba agência nebe sira loke taka ona e retina kotuk. Tu irmã acompanha a declaração completa husi trabalhador sira. Cara, ame exige ba pai senhor Rogério Lobato, na boa sua pai Ricardo Neu. Nebe sina rua durante tinang rua liwa sina lok mana agensi limano pilar agora recruta kami lubung ida ia 2000 orang atau ini akan kami job tinggi ba servisu ia Polandia mabe yang momento na ba sira kuatin ba kami kata emeda tinggi atamosan $200 então yang momento na ba harus kami tinggi ba sai pasporte boto todo completo depois kami atamatan $200 vai agência. Então, ia momento na ba, ami bos larmeting hela kata ema sai aman na sawan ya boleh para ba ami lo binikas sempre dia hela pasira. Mai be ami akama teo sane mo to agora realidade lagi. Eta moi dane ami parte bidina hakaras exige ba parte agência limano tem que popila aminosan ya tibo bada kelara. Sekarang kalau popila mak ami tinggi buka dalam sila kiri Senhor Rogério Lobato. Sim, di Maxim. Oh, Senhor Termane Ricardo Neu. Ami resibu ini. Ina rona pilih tamat dengan tolong. Be joben riu rona tinggi bahasa Indonesia Polandia. Mai be momento na bane sira musi Polandia mai doni abang suruh malui hotel Timor Leste. Sira permeto ami kantak semana rua sira 16 orang tinggi saya pun kona. Entau sira 16 orang ne prepara hotona sasang atau bana ba depois amine naran taka kedua kata ketiga orang tinggi seguro etapa etau ami papara lalu sasang serne hotu mabe to agora dari lagi agora pila ba agensi ba hana ba sira boleh ba ami dihan proses ulah hela mabe to agora dari lagi atule ami lubunya te tung hotu bakar sela bakari tinggi popila miosa digana kami agora ila nunca ba to agora ila la lima ka mi akar agensi bay agensi tinggi popila minosa nya tem bar nema sing hatamu ema ida $200 ya ya na ba area ya oi balu ibai ha hospitalidade balu bai ha hotelidade balu ba parti ami foto nerba mabe ami barak masih lihat ba hospitalidade mabe dari lagi to agora é mais de nunca ba essa saúde tama momento ne se promete kata kira 16 orang ne sayuluk ami 23 tinggi tuiron mai be rade lai mostra aí evidência sem Reportagem Melda Fátima, Novai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.